So she said, "Pan, I could play yagi nung pe yagi kubor minta tayo. Hakani tayo gidan ka to ni gi jingja gi hapo ka district jungi. Kabaning kong I could play yagi nang paham sotri. Hakaba ngilaya la ban pendep ya ka to ka mock drill. Kani ka mock drill kajing temu jangka kalong ban hikai lene ban pensyai kumno ban tep yagi breu bayam hak COVID-19. Don kibas ngau si don kidon kiba suya hab jingmat dengin ban se ban naik kani namal ba kadan pelat kajing seir bat kajing bom semua thu kumno ban pendap ya ka taka kasngi bakat do jong kibe baton ki jungi ki bang hada kan ka jingyap COVID-19 de ni ai kubleshi ka de baro kitu kiba participate ha to kasngi bat kalong biya ben hado ki doctor possible hospital kiba tray bat ya baro ki prihash kan ni ka shnam paham sotri hirang bashnong kumjo next pada ni kwa ban pendep ba hakan ni ka tayo ni layo jing thana ka sarkar ban file ke FIR ya ka tu ban ningwat ki brio ki bala lech ya kan ni ka jingat ho hang te khana para asan but ni la deble ya kata kat kum ka jing tha but shen ki pulit kinang le ka investigation kinang ban la ban kam tip shu halor jing ka tu ka case ka balai pada kalong ba ni dan kum mentas ni dan sapunyu tuli ki active case hapo Ribhoi district but kini ki nakini saungot ni yo mentas ni but iwe ila recover na sapunyu active iwe bla recover no so 48 cases ni dan Ribhoi altogether but ini bala recover ila alit phashi but ni la pelong iwe jing itu bagi jing kit bok mo ya ni bla lek pai pat shel lain ha kan ni kasni arpo south tarik ta di manchis ni but kum jo du ni kwan pentep ba nakal dian ke district la ai kliyo we ke ambulance nakan ni ka power grip NETC ha kan ni ka tayo but ni layo ru south li belu na niti adyuk na ngabenta kan ka district bakayo ka recognition pangilan le bahaya ka hal yang ka health ti saka pakat do along ba kuma piu ihim daman man kasngi nang yo ki slai sao san man kasngi yo ki kes bi de COVID-19 hakish nong ki than ki jongi hang ni hari boy te ha ko bi de kan ni ka por ka de bang min de ban mde ban pe iben ya ka to kalong yang ka bangat akan ni hendre ni kan tu ya paro kan semua bahkan ni kala banjaya ngai pi yano ro te akan ka por ni de ban respect dan ni de ban buron ya ka privacy jongki ni da ka ba yala dir ni de kit kya bat kum jo ru ban ni duai nam ta jong kalong yang jongki kinamba kini ki bre mde ba ki op kimde ki criminal mengini pet benyaki dengan de ban pet yaki kom di para brio kunta borom ya privacy jongki bat bangini kit bok yaki begini jam no nomor ba kuma piu ihi ki jam ki brio mo mde ba tang ba yo kan kit klan no kadon ka jing kit bok kan yang yaki bakin ya kot kin kia bat kin yo ban mi bat ban beteng yaki jing jongki de kita hi akan dikata yo pada ke curfew kadon hi kumbala pen bena nado khandai beje janmiat bat hado sam bejing step de kerpat ya baro kino snong kinya trai kam lang bat ni kinya pet lang ki snong kum bajule ai ko ble ki baro ki bayalai ket kam banyarap lem yang ki district administration mentek la kami ki bre banyak serum seneng bat ban pet ki nu bawan klem dan kanu testing de kini hi minta kata yo ngai ko ble baro ko ble